bakunzi b'ikiganiro igihe cy'impemburo ndabaramukije mu nkundire dusangire ijambo ryanditse muri Yohana igice cya 12 kuva ku murongo wa 20 gushika kwa 24. Hari abagiriki bamwe mu baduze gusenga mu minsi mikuru bashikira Filipo w'i Betsaida i Galilaya, baramwinginga bati mugenzi turagomba kuraba Yesu. Filipo araza barira Andereya na Filipo baraza babarira Yesu. Yesu arabishura ati igihe kirageze cy'uko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Umurongo wa 24. Nukuri ndababwiye, iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma uko kari konyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Amen. Haleluya. Iri jambo ryampezagiye ibi bihe Yesu Kristo yaragezemo yararimo. Usomye muri icyo gice cya 12 umurongo wa 12 havuga ukuntu ngo abantu bari bagiye mu minsi mikuru y'i Yerusalemu, ngo bumva ngo Yesu araho hantu, araza kuza aho hantu, ngo bakata amashami batangura kuririmba hozana hozana. Nta cyabababwiye gusa ngo bumvise ko Yesu ahavaje batangura kuririmba. Kuri iki gice kuri uyu murongo wa 20 ngo abagiriki bari baje mu masengesho ku musozi, ngo babwira Filipo ngo Filipo turifuza kubona Yesu. Filipo araduga na Andereya babwira Yesu bati hari abantu bagomba kukuraba. Yesu amenya ko igihe cyo cyageze. Ku murongo wa 23 ngo Yesu arabishura ati igihe kirageze cy'uko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Haleluya. Igihe kiwe cyari kigeze ko ahabwa ubwiza bwiwe. Ariko bakiri muri ibyo byose bariko baratangazwa n'ukuntu bamubwiye ko hari abagomba kumuramutsa, nawe arababwira ati igihe cyo kwerekanwa cyanjye kirageze. Mu kanya gato ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo nukuri. Iyo Yesu atanguje iryo jambo icyo agira ababwire kiba gikomeye, ngo nukuri ndababwiye yuko agatete iyo katagiye mu ivu ngo kame karabora, ariko iyo kaguye mu ivu karama kakama byinshi. Iri jambo ryampezagiye cyane, nariko ndiyumvira ukuntu agatete kagwa iyo twarimye ibiharage mu gatondo ugasanga kamennye ivu katanguye guseruka, cyangwa ibigori byatanguye guseruka, cyangwa amahondo yatanguye guseruka. Haba habaye ikintu muri iryo vu, kuko hari ibibora bikagumayo ariko hari bimena isi bikaseruka. Haleluya. Numvise nakuremesha mwene data, wewe usa naho wiyumvira ngo warapfuye. Hariho n'abavuga ngo napfuye ngenda. Oya, ntiwapfuye ariko warateragiwe. Haleluya. Warateragiwe, kuko wowe wateragiwe urageze kumena isi ugaseruka. Kandi ntuzoba ukiri wa wundi, ntuzoba ukiririmba kwa kundi, ntuzoba ukivuga kwa kundi, ntuzoba ukibona bya bindi. Umaze guseruka uzaraba inyuma uvuga uti sinahambwe ariko narateragiwe. Kuko uteragiwe aragaruka, kuko igihe muri ibyo bihe waciyemo ni Yesu yakuvomereye. Urabye ntiwigeze ugwa hasi ngo ubore. Urabye inyuma uraraba ugasanga abana barize, waraba inyuma ugasanga ntimwashonje, waraba inyuma ugasanga ntimwambaye ubusa, waraba inyuma ugasanga ibyo wariyumviriye byose byarakunze. Nubwo wiyumvira ngo warahambwe ariko ntiwahambwe mwene data, warateragiwe. Harageze kumena ugaseruka. Ndumva hageze mwene data. Tumaze igihe dufasha abantu bariko baraca mu bihe bikomeye, mu bihe amakupure usanga ibintu bitagenda, abagabo barabataye canke abagore barabahemukiye, ibihe bibishe. Ariko harageze, Yesu aravuga ngo harageze ko icubahiro cyanjye kiboneka. N'icyo gihe baririmba hozana hozana, ntawababwiye
kandi hamwe yaravuze ngo rega nimubareke bavuge kuko nibanahora amabuye aravuga. Mwene data unyemerere nkubwire ngo ibyo bihe waciyemo abana bawe bashobora kuba batarize uko wifuzaga ariko barize. Abana bawe bashobora kuba batarafunguye uko bifuzaga ariko barafunguye. Abana bawe cyangwa umugabo wawe ashobora kuba yarasuzuguwe, baramutunze n'intoki, baragize gute, ariko igihe cyawe kirageze cyo kumena, ukaseruka, izuba rikaka, ugatangura kuririmba. Kandi nuseruka ntuzaba ukivuga kwa kundi. Uhoraho abahezagire, umwami Imana abahe umugisha, abahe kwibona museruka, abahe kwibona mumena icyo kintu cyabapfutse, ubwiza bw'Imana bukaboneka kuri mwebwe. Umwami Yesu abahe umugisha ubu n'ibihe byose. Amen.